dire ma mère dit de cette ambassadeur même à son parlement petit magitier hôtel ay rom ducho rode ka cel ki wan loi ara mo roba chan dong cha ma min go dong patron bolo cha te mais cel ame romi po tual o dul magin ko yobo ki Pongdwongo yob mamir ginen ya ko juju me do ko pa chuli chen wan mauti me ne umir terani hey yo jamira pour toi pe ka kitame donc no legro bani mi rokunyu bien no ti ka konyu ko do tela i roma ko juju mi pour toi o yera bere awaj ni look ni ubiru chalo do we ono chulun yang mabe mir ko ki chakki tere ena chuli mo be mo mo we ki be a chuli mo tin right mo ti medien angagi kadano mir ko chulu marput wekineni ko do kadung kichame teke kene ko meno here tek ndo pe na ki be wi ni lo ko me be cho me che a chi be pe pi ka cho le bi si je mi ko ko ne wa ni gong ka do ak bi ka cho pe do te ala ke wa do ma ki ti te ala ko be ni ni wo dani ka cho te Pole dong kicero kali pero mumele itu di wajah lo pakamende. Mari e pero malengo ni wanwa me akili. Kawa mimi mi waroj kuwa bili wangu ni tene ko ni wa ni ki luonge ki bilu pi. Boni won kometa. Boni ruon. Boni lo te balwa. Kale luon bin. Ene ni chawe. We na di chine wayene wan mo che Pongdwongo be woro ki pereni ay pereni ni ye che padamo kilo ma mi di ko ni done wan mo ama tal won ko me ka nyaw ko John Wilfred Ateng a tutte da ka Ateng lo doal be na na royo donc le da pereni ya di pi ko ko toile wan mo pui lo te ngeo ke ne te go class nyaw ne pe Miro wa do chin we inen forum mane a chapene ne ka we wa neni wa lo kidano we dano ro lo matingi lo ni yi we ke kala lo actually no mo lo mani we lo ke lo yi ana chera li mo da ma po actually ma chon ka we lo gani keri ki no pe yini tuute wangi wong we kini kwen wano yini dire kere wang mai ngora en kwen wano jui dire kere nene ki waini welu kelu yeon keno wang tini muru rio kelu ti jui ne dire kere eko mbeka ando kitawani welu kelu yeon ye welu mchero ni mero kutwandi yeon mogi kipa chuli ma nene mero keno ye were wadoki kipa chuli ma chon lutini kani awubena ke lutina Lutino me kare dong ko kwanyo woro ki kumpebo. Na wikan ki ko dong pe. Ma pa te ko, ini ka ta mar ko no ti ki tuer ma pe gange. Lutino ko li dong ki woro mego. Mego ti makija. Lutino ko li dong ki woro mege. Ya do jakke mi ade ka jam. Ji le ga watini en bo ma yini na ni uye nyamani kite. Iko pe ti wina ni dale lo no mia da Okello primero wa ben gang matu ti ye ma wulu tuan winye gang no di yobe ta nene no wa do ki pa churi ma churi mer mi kom lu ti no mi kare ni le wi ma wa da Okello chito ta kandiel ki lego le lutum ke kwa music ko go we kana lu ti no mi kare ni dum Yene ye dong do ye. Ye ba ne ko ne la tele du do ye ka miel do miel be do pa ki miel ye. Ma e pe ma juri do ye.
wan majalo wi kama lo de kama ka je kilo tela pe wa yiru lo te mo balle mano wan waneo ke wanwa the thing said about it in when Latin on your very class kakwano bu kilo no Latin disco grupo ba marate bungi bache to kwale pe tinanya yen abi niani muni ki wa chakogi nyera ngoro ki wa chakogi bitwe kogi mateke kilega makai kuru yi kitwe ko ela pie ki prepare pie wande do ne ko beno poli bi ne ki ka dite wala ni ki rubu ba ko ngara ke kuru wan go wor pie wa ma pie te lo mo ri ki ba wan ma talo tela ni won ma papa ni wa ne no we lo ma ni ru ka ngwa ke ba ke yi for school mi re ko manu ne no mu chong ate nya ho we pe do ko yu ko mo pe no pe la ngara achuri we ka te ye kai ne ko to do di u be pe ni latin ma kire kwire latin ma pe wo latin ma ne ne nyu tu ko ko pa yo eni achuri no ya atawni ka cha cha ni wan ko wenyo pe wata mi ye won se mata me de kele pa ki pa churi ma ya ma chon ye dawo ki ma ya ma churi ta ko kere wan mo ko ni ki man mo wan ni itiru ko ni chene ni itiru ki ya ni itiru ki mo ko atamu man ni ro lo pien sectors mo wa ko badan bal wum wa ni kam lo mi kam u piru ko den dio ma ken ni o den tu ti u piru wa ko badan bal le ane adong jawa ji amiro ne lo tieno me kan me ku me ni mordan me mo ki yo bobi awe kala tieno moro me nyen chen ma ko tieno do bisi akara lo no tieno ma ko la che ki tieno moro ta ti tieno do bisi wa de tieno we bo lo tieno me kan pe mordan mo ko di lu ki pa chuli ma be wa do we ye we ko ngi ni moro jo ma don bien ki ba waje kere lu ko ma mi wonem ko ka we ko keltin ka we o mi o plan ba di ni pili ka ro do ma yi mo ngi cha ko re ko ka di bora papa ni ni mo ki cha o na ti ni ta no te me cha me ro ka ki na pa ki da na po do to an lo ma pe ni mo lo ke ni atanga ni wan mo do ni ma do wo yi lu ke ko wo cha wa ni no yoro reda e to pe wo ti generation ma ki ni workforce offices when my papa to pick up papa do buru yetemo ni wa mi la nyut ma be god buru pe wa uru buru ka ko iki ko mo ke kan pe ko che ana po do ba mi gumu me ko on le wa yo